Oke, inke bahai tong ba. Ani intro kana woi. Narok omon roast video hema tong zakana piaba. Mo kuno roast video ya do. Omong ka kaisa vlog video ngai. Tripurani kebang ma blogger rok no nugui. Ang bo tangi jani bo achum satini. Kaisa vlog video slamna mood engi thangka henke ba. Vlog video shoot kene shuru khari katai ko. Hanke faidi okok no left side jani woi. Right side thangai. Tini ni blog shuru khaila sinai. Hanke tabuk ang Agartala thangai tongo. Day, ani kroksa old friend bai malai phanyai. Haifan ang bono sayako. Ang Agartala faitei bobe malai thangnai hine. Bobai ang je agio college tongpuru malai mani. Afurni hoite bobe malaya onek balukha. Tamnin ke jotono jani jakamo busy mang henke ba. Hanke ang Agartala thangai akoi ani kampai mani lo. Tabuk sokpaika ani dol tongma jagao. Bo hanke ko Maruti Suzuki Erina o job khlai tongo tabu. Hanke bobe malanya bagai tabuk ang showroom bisingo mahapnai bele. Hayadi bana. Hanke tabuk ang yong rap ni slai pano truk ke himoi thangi tongo. Tamni inke nogo achuk roast kaimang ani himmani speed pura slow ngi thangka. Hanke ang bono call khlai rorka bona singi tong phone bising ni entry gate call khlai marok len rong no phunugi man liya. Tamni inke ani thani jotoi phone kaisa senke ba bahai ke phunugi man sinai ba. Hanke tabuk thangi nai nangena kotang bo bini bising ni gate bomoai ikoi ko malai ke omono ani dol bini mungga Santo Debrama as a relationship manager Maruti Suzuki Pallavi Motors Khoyarpur ni showroom job khlai tongo kam khlai tongo samung khlai tongo bujiba khina bele. Hanke tabuk chung showroom bisingo achuklonya bagai thangi tongo. Tamni hanke fatara belaken tung plajak fatara tongi kok salaken ke berma akran haingi thangnai. Aboni baginu tabuk AC tolawa asuk layei. Agio chung college puri tong lai fro kisa misa bakchodi khelema kokrongo salainyai haifano nerokno a kokrokno khnari wi manglak hanke nerok nukbai khna blei ko buskango gari ni poster rok to ni jak hanke bisingo habmani lotto gari be gari mangsa nuksinai a gari rongo nugui nerok pura paina musungi thangnai ang ni jibota nerok no simi sawi tam khanyani hanke puila bisingo habmani lo ani mokolo iko red breza klai thangka akon sakang res kai kok salai silai gena kho abo nulo na gena khota bomo haijani blog video ro boslam jakno hanke res khaite ang haino showroom bisingo ayang uyang himai guro gui tong pro achomsa nuhuri rika vision baino haifana ang apro video shoot khajekliya aboni bagi ang vision baino nuhur mano norokno phunugi manliya hanke bade tamsa waisepano bobo rielo bunuk laya ko hanke ba tabuk tolawa ongkore kisa kok salai na gena khota dino first time malai mane belain tong thoka iskai en dibai be malai oi tamni ke Tripura haste roast video khaine tabuk je choli tongnai trending of bono abon dalai bonang thanai continue roast video khaide ang support tong as a blogger hanke amo ai kok sawi ana motivation rima bagai vision baino belai khino hambai hanke chingti sa haino hai showroom bising hapai fika hanke abo nelo santo bai saka customer rokni bagai kaisa special offer na tiyei iPad nga ka just o jago phaike customer rok bro o jago mobile nanya bagai ta mokai omo gangga ticket dajana bagai je gari ka painai tabuk je September mas ho o showroom ni hoite gari ka painai rok no kaisa ja coupon dijaknai nga coupon oro 10,000 jotoni first price abon pore 7,500 টাকা abon pore 5,000 টাকা omo haike kaisa company ni hoite price janaita lucky draw nga abo jara gari paitlanai o maso borok ni bagai nongnai am hita no jaga ongai je gari painai borok ni coupon dijaknai lottery khlaiya koi je baiko gunang ga 10,000 mane mono 60,000 mane mono 5,000 mane mono khnabai khna blien ke basic offer kam chuli uitong hanke je gari painai ni wan chukui tonglai rok norok santo babe malai bini bisingti gari nahi manu bini contact number iko screen rijak norok bobai sikang puila kok salainya gari hanke santo bai sao gari showroom phaike ba nung bo gari nai thangchiri ta hinai hanki bati tamsa nai thangsi wanata norok no bo phunuk tei enga bai sing tu malai onek boloka engai nino jagao tam gari man tokya saikena regarta so bro tini phaimani bagai nono belai no hambai asik dini pore nung batini malai mane nung batini sayawi no phaipai khangai nung tini phaika bai ko gari rok nai thangchiri chini showroom bo tabo go farok bo Durga Puja ni choli tongma bai engai kebang ma gari stock sok pajak engai o gari ni price ni bose omo gangkai tabuk sana thangke Maruti ni kaisa SUV karta bujika omo ni gari ni bumung ke Brezza mo model gangkai second top model bujika nge CNG ni bisingo angka top model klayo obo ni CNG plus petrol ngete bisingo touch screen rok tongnai nini automatic climate controls AC ngai ongkologo back camera
tei nini chakka rok bo size kotor nongnai tei alloy rok ni wheel mannai hingke gari tono asuk ang mane oroni hoite details ke no sai manglak tamni hingke bisingo rogo khulugui phunuk manglak oroni chabi je bisingo talari jakni bagai hingke o gari nung bwskangni bwskangti naina di bini look obongni jodi price ni bisingo sana thangka hingke o gari CNG ni bising top model hingka bla obo 12,09,000 klaio bini ek showroom aboni bisingo nung jodi nana hingka nung bai deal alada bhabe khai nono tekcha misa komiri ang rida mano chesta khlainai bisingo tam color available dong o gari ni bisingo color available hingka black tongo aboni pore nini mo hingka white aboni pore silver hingka tei red color hingka tei magma gray amo 4-5ta color available tongo o jagao sunroof bo mano tagni je present o jotoni sile trending choli tongmani karon kai sunroof gonang joto borok no gari nango hingke o sunroof gonang gari nangmani bagai norok jodi Maruti ni sunroof gonang nahno musung kai ekmatro Brezza no best of choice ni norni bagai hingke tabuk omo SUV car bo khobjago o jagao nung mane nini kakhang kai thekna rok chaglak hingke nini price ni bisingo kom ni bisingo mani thangnai sunroof gonang plus nini mileage gobang mannai o yomo haita omo mileage bisik ne o gari ni jodi mileage dik de thangka o gari petrol hingka 18 hoite 20 dinai hingka jodi nung CNG nahaka hingka CNG bai chalok hingka protek kg o 26 km hai chalogui mannai ta hingke tabuk nung omo Brezza car naya tekubni car nanani chinoro irina o tabuk available tongo stock o kwbangma gari sok baijak Durga Puja ni season ba omo hingke bwskango nugui mankhana norok omo magma gray color omo WagonR BXI CNG plus petrol belai no kaham mileage rio o gari price hingka bini 6,89,000 down payment jodi no norok komni jotoni lowest down payment minimum down payment hairenan musung hingkai duita part tongo finance part ni part private kaisa tei bank finance kaisa hingkai jodi no private finance khai nahana thangkani hingkai minimum hoite 1,20,000 rok nangnai plus jodi bank finance khaina thangka hingkai obo customer ni uporo depend khainai ta je bank rok bono bwsuk luni na gosi zero down payment nahi mano omo haita hingke color variant hingka omo red ta omo magma gray same model no omo white color hingke yang bwskango nui mano norok eco 5-seater CNG tabuk Durga Puja ni season sadi ni season masingo belai no gari eco hingka belai no cholio Maruti ni gari jotoni sele sel kabang eco no bisi sel wngjago tabo aboni bisingo nugui mankhana yang Celerio tongo Celerio ni omo color hingka gray color model bo bini kwbangma model tongo 4ta model tongo jot LXi BXi aboni pore BXi plus hingke norok oro nugui mankhana bwskango omo Celerio ni gray color ni gari belai no gari motamoti naithokjak oboni price sana thangka hingke omoni price CNG hingka nini 6,73,000 hingke jodi nung petrol nana thangka hingke tei 90,000 hai different nungnai omo car hingka Alto K10 agio tongmani Alto 800 tabuk o Alto 800 sokpailia only Alto K10 sokpai tabuk omoni color hingka nugui mankhana magma gray tei same no o jagao WagonR tongmaio tei tabukni tei kaisa gari ketal omo espresso no belai no gari cholio boi espresso omo same no 3-4ta model tongo oboni 6,11,000 ni hoite starting bini CNG norok nugui manana o jagao bwskango norokni bwskango omo hingka Dzire Swift Dzire ni CNG ni top model gari ZXi omo white color ni o jagao bo same motamoti features kaham no mano bisingo touch screen rok mannai aboni pore nini
ungkologo camera rok setup khaimanai hingkai tabuk nini mileage ni dik de tik sana thangka hingkai kaham no mileage mano obo nini 26 ni hoite 27 jora tei mileage nung प्रत्येक 1 kg gas bai chalogi mannai ta hingkai jara norok gari painani confusion nung tongnai rok bo gari nahaka hingke nini bagui best top choice no amo norok ang bai phone khai bo kok salai mano ani phone number hingkai 8731030451 hingkai tabuk tei kaisa gari Swift new generation ni Epic the Swift omo phaimani bisi balok yako swkangni je Swift tongmani amono slai tak kwtal sokpaikha omo hingkai white color ni belai no bwskang tei look naithogui tongo bini bwskango norok nugui mankha omo haike tak je DRL alada bai rijak hingkai kwbangma no gari ang omo hai sell khlaikha Durga Puja ni swkang je hana hana hini wansuk tongnai rok norok omono choice khai mano Swift belai no gari kaham smooth ongui tongo bini engine rok bo belai no chalok thok hingkai norok nugui mankha obo BXI price besek omoni price hingkai 6.5 lakh ni hoite starting gai bo amtui 9 lakh 14 jora tei sogui 6.5 ni hoite 14 jora top model hingkai 6.5 lakh ni hoite 9 lakh 14 hajar jora bini price 9 lakh 14 hajar omo sudo only petrol version simisi sokpaikha do CNG version hingkai sokpaite tei kisa lenai hingga aboni bagui norok CNG kwrwi hinpano mileage manglak hinui tawana di omo CNG kwrwi phano petrol bai no company 25 km claim khaio hingkai nung 25 km 1 liter petrol bai running khaimanai hingkai jara Swift gari nana hintongnai rok norok nainai mano Swift ni je features bo mohai hingkai ang to norok mane tabuk gari khan kai khulogoi bisingni je features tongmani abo phone goi manliya tangke chabi kwrwi wngmani bagui do hingkai norok jodi saimano muchungka hingkai showroom o visit khaimano showroom ni bumung wngkha Pallavi Motors location hingkai Khairpur emne je somoi pano norok Khairpur o phainani hingka ano ani je number tongmani je rijak norok no o jaga o contact khai phaikhe ba belai no hamnai tamoni hingka tabuk o jaga o nung ani ang bai malainai haifano ang onek somoi filter rogo tongui tongkha hingkai malai glak hingkai nung bai kaham khe conversation khlai manglak amoni bagui norok ano call khai phaikha hingkai belai no hamnai ta.